loko sukela na xa huku ya ka Woolworth ntlhanu yi byabyisa va ta tinga ku yi sweke hi mina plus na xipayisisi xin'wanyana vona hey loko i swi twa ku i tirhisa xivongo xa mhana wena a wu na right yo rhuketa ti-side chick cause loko i zi tikuma kha i tirhisa xivongo xa ka mhani swi vula kumbexana already na yona i ri side chick no tlanga mi khensa ku va mi subscribe-ini hi so subscribe ya mi ya mahlweni mi tlika subscribe la hi endla mhaka leyiwa hi swin'wana swi ya mahlweni i personal verbal engineering na jakhavu ya December Beta is no way to hlambisa ndhawu ya important blind. So yini mara na? Twa. Van'wana vana swakudya va hava appetite. Enela hi laha yi nga kona. Enela hi leswi i nga na swona. Leri dyambu a hi ra ka va munhu. You're landless. Kereke yi pfune ngopfu van'wanyana yi va wisini ku na vanhu van'wana va nga nghena kereke va ri kahle va huma va ri hansa wa twisisa loko vona yi mani ku byela swin'wanyana you are not cursed no you are not you need to understand ku ri nkarhi wa wena wo ka wu nga se fika wa ku humelela evuton'wini yi manyana ku yingisela vafundhisi va nga swi tivi leswi va swi vulavulaka man Inge byeli vanhu ku aka Yesu ku hlantswe swilo hinkwaswo the next thing i va byela ku va cursed what yinini they are cursed and stuff what this is nako mi ri fanele mi rhanga mi languta hi va fo ku mi yingisela vafundhisi va njhani what this is because i ta ku yingisela na mfundhisi la nga tsandzeka ku choose nsati nje i tshama vona vafundhisi a ti-conference aku I'm not here alone I'm here with my beautiful wife aku yima va ku vona mhana va fana ku yima mfumo wun'wanyana man loko yi smile na mhani mfundhisi ne loko loko va ku yima ingaku yo rila so what this is i kuma yi smile ingaku yo mangiwa mhani mfundhisi vantshwa va ba mavovo kerekeni ya un'wana hi hleka ku swi tsandzeka no tikhoma swin'wanyana the next thing se ku tinteka na swina swi hlangi swi sungula ku rila or just swi cema mi tinga ku swo nghele moya ku tsema kasi swi vona nhula leyi nga yimisiwa hi mfundhisi la ku yima va ku vona ka tanga what this is matang khoma manda that's but it's true na loko ku ifane teka if you know you are cold you need to understand them for Holy Spirit xikwembu xi fambisana swi swa kahle man look if you know you are cold inga se teka nsati languta va saseka ndzeni ka kereke choose one hi karhi leswaku let my beautiful wife stand i kuma ku se ku yima inani Tyler teretere no we tired of that thing alum tikerekeni hina n'wa hi chayelana phela mina kuleni kha ni twa ku loko ku ri ku xikwembu xi ku vitana hi fanele teka nsati wo biha a kuleni ka anzangi mfo wa ta ni sungule ku vona va mhana mfundhisi vo saseka vo hlamula ku senta joni I'm sorry I'm very much sorry but it's true ni kuleni kha ni twa ku zalwane swi vula ku loko u fanele u teka nsati wo biha number 1 number 2 zalwane swi vula ku i fanele ndla yini koka buruku yi fika la yi bana eskhele i cina xitamtam what this is leswi kereke yi nga kula kha yi dyondzisa swona but it's not like that mfana wa mina man if you know you are cold because van'wanyana se a swa ha yimeli calling masiku lamawa you just need water na olive oil you package that and then you are a man of God prophetess inga ku swilo swa ku va timhaka ta swo tlulela phela loko uza eva prophet na nsati va n'wi vitana prophetess swilo leswi hi va for is not a swi transmitiwi man ntungu mara swilo leswi yi manyana DJ khoma camera kwala a le ka nkana go gingirikanga swilo leswiwani vana va mhani it's not transmitted inge vi mfundhisi loko se teka nsati va ku i mfundhisi na yena a conference call God calls one person that's what okay hey maraji i hanya mfututu inga ku n'wana mfundhisi inga ku SE I am mfundhisi inga ku KP I am mfundhisi xikwembu xi vitana vatswari va mina ntanga a nga ri conference call that day xi vitana one human being what this is but what I'm trying to tell you lana info eku you need to understand ku ri a wu rhuketeriwanga evuton'wini swilo a swi nge fiki hi nkarhi wun'we what this is
mara xi lavulavulaku i xisiwana xo hetelela emisaveni na lava va nga beburiwa ndzhaku ka mina va fume ku ntlula. You need to understand ku ri swilo a swi nge fiki hi nkarhi wa hi you are not cast, it's not time yet. Sometimes ku swi nga za swi fika na le ka wena i timhaka ta ku sometimes wo fa i phosa hi wexe i kahle i basini mara i fika a Win Mandela i koka deal ya dinyama wo phosa hi wexe. So it takes time ku swilo swa system leyi yi tlineka. Wa vona cheri yo huma ka maxoze a wu swi ka va njhani kumbe xanga va tlela dulwini i huma wena ka two room i ya dya le u vona two room na dulu swi nge pfuki swi endle double story. Bye bye.